Alright guys, ini motor rare tahun 2011, register 2016, KTM RC8 195cc punya. Horsepower around 175 HP, top speed dalam 29 km. Alright, 290 km/h. So motor ni agak rare, lepas tu motor datang dengan color masih ori, color putih orange, siap dengan jajan macam ini, mangkuk, aero punya exhaust, pump kiri kanan Brembo, bawah Brembo. Semua dah cukup lah guys. Beli tak payah buat apa, dempo semua dah siap. Mileage baru 22,000 je. So harga jualan kita nak offer 34,500 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 600 lebih selama 6 tahun. Kalau ada credit card pun boleh guna credit card. Buat EPB 0% interest dengan bank pun boleh guys. So macam ketinggian macam saya 170 memang kita sampai lah. Alright. So kalau minat, tolong Roger Tolong like, tolong komen, tolong share. Bye.